Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gamboge Gamingu. Šta ćemo tako danas lepo igrati? Igrat ćemo igricu koja se zove GTA San Andreas. Pokazat ću vam mod leteći čovjek, pa da počnemo. Imat ćete link u deskripciji odakle skinete mod i da naravno ubacite. Spojite CTRL i Shift i pogledajte šta se dešava. Vi dobijete ovo neko, ne znam kako se zove ovo krilo, nemam pojma, neka krila. Evo pogledajte i vi letite, mnogo je jeziv mod. Ovako letite obično, a ako ćete malo brže kliknete space. Mnogo je jezivo, radite bukvalno trikove, samo pogledajte sad. Ovo je bolje da idete s avionom ili da kucate neke šifre za avion, nemam pojma, ovo je mnogo bolje. Ekstrem mod, ne može čak ni avioni, one borbeni da vas uhvate sa ovim, mnogo je jezivo. Evo 4 zvjezdice, ne mogu mi ništa. Mnogo je jeziv mod, meni se mnogo svidao i ovako zezate se bukvalno s ovim modovima. Evo ga, gledajte CJ-a, leti u vazduhu, pogledajte ga. Evo policija dole, bržite čak i od aviona i radite bukvalno trikove neki, uvrćete se ovako. Čujete? I najbolje je to što policija nažalost nikad uhvati. Ako ste neko vas puca pa ne želite u nekim misijama koristiti šifre, jedino uzmete ovo i pobegnete. Mnogo je jeziv mod, evo. Kako je jezivo, meni se svidao mnogo mod i htio sam s vama da ga podelim. Evo prolazimo kroz ovo. Mnogo, i sad radite sad trikove s ovim, bežite od policije. Šteta što ne može se uzme oružje pa da se puca iz ovoga. I sad sletite vi, vidite kao vam povređen, u stvari nije povređen. I hoćete opet da poletite, znači CTRL i Shift sastavite. Mnogo je jezivo i brzo stignete do nekog mjesta gdje hoćete. Za par sekundi vi ste tamo, dok sa Rocketmanom ne možete tako brzo stignete, nema šanse. Ovo je ekstremno, pogledajte. Pogledajte sad. Opa. Ne mogu mi ništa. Jedno kad slećete polako, gubite ovu snagu kad slećete. Naravno, ako hoćete odmah sad iz vazduha da se spustite, jednostavno kliknete Enter, to ćemo za kraj. I sad koliko može u nebo sad ide, može, nemam pojma, ide, pogledajte. Ne vidi se dno. A ovo ide beskrajno, čovječe. Ovo nisam provalio. Čovječe. Jao, vrate, ja ne verujem. Pogledajte. 3 zvijezde sad me kao ne vide, znate, pobjegao. Ja ne verujem. Ja ne znam gdje sam, čovječe, ništa ne vidim. Sad se puštam, ono je odletelo u vazduhu. Pogledajte vi ovo. Čovječe, ne vidi se tlo. Prelijepo. Ne vidi se, može se čovječe. Koliko smo mi otišli daleko. Ojoj. Ovo pada beskrajno, šta je ovo, čovječe? Evo 4 zvjezdice. Izgleda je to ispod ovog oblaka grad. Ne, ispod ovog oblaka je grad. Brate, mili. Ajoj. Brate. Ovdje smo se rodili. A da, isto sam to vam kažem. Vi sa Rocketmanom jednostavno ne možete dostignete ovu visinu ove zgrade s ovim lagano. Znači lagano. Malo sam ubrzao. Moram polako. Polako. Vidite. Sad ću da uzmem padobran pa ćete da vidite pravu svrhu ovoga. Kako nekako zabaguje nekad ovako. Evo ga. Vidite vi to, idemo. Da vidimo kakav je taj skok. Držite CJ.
ne može, jednostavno, penjem se koliko hoću. Ja već ne vidim tlo, da li je realno. Vidite, čujete promjenu vazduha kad nastavim naprijed. Jedan me ide ka dole, vidite, hoće da približi se gradu, ali ja ne dam. Ne dam, idemo, još gore, još i je. Kaka jeziva. A u prvom licu je mnogo jezivije, verujte mi, u prvom licu to je prelepo kad vidite u prvom licu. Kad se vozite s ovim gore u prvom licu, skinite mod za prvo lice, možda ćemo snimati. Znači to je prelepo, ne možete vjerovati kako kad vi padate, mada nije baš toliko realno, ali približno. Idemo sad iz put na mjesec. Pogledajte. Ja sam prsao u vazduhu kad sam teo da aktiviram. Sad se zalepi. A ne može, vidite da uzme zato što je već umro. Sad samo skače bez veze. Sad pukne i to je to. Gdje je ona velika zgrada? Tamo je velika zgrada. Neće ovdje na krovu. I eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja. Doviđenja.